Драги мои, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што звездите отвораат душа, а ние сме во она полусезона меѓу првото и второто полувреме од оваа година, каде што решивме да излеземе надвор од нашето студио, да направиме неколку емисии кои ќе бидат поразлични од она што сте навикнале да го гледате. Суштината е таа, можеби формата поинаква. Прекрасниот амбиент на македонскиот бисер Охрид, повод Охридскиот фестивал Охрид Фест, Охридски трубадури и нам драгиот гост, а и човек кој ми е драг уште од мојата младост, затоа што на неговите песни знаев да се влюбам, на неговите песни знаев да го изиграм првото танго, на неговите песни знаев да бидам среќен, подоцна и да плачам, ама тоа се веќе лични приказни со кои ќе ги разглобиме со вашиот и мој денешен гостин, нашиот драг пријател и гостин од Белград, Срđan Марјановиќ. Срđane, добар ден, добре ни дојде. Bolje te našao, da, dobar dan. Кажи ми, долга кариера, повеќе од 50 години. Кој те навлече на музика? Кога реши дека музика дека ти биде животна определба, дека тоа е тоа со кое сакаш да се занимаваш? Pa znaš šta, to je neko vreme tamo, početak 70-ih godina, kad sam ja baš počeo intenzivno se baviti muzikom, a ja sam bio zaražen Beatlesima u to vreme. Beatlesi, znači Jimi Hendrix, Rolling Stonese nisam volio koliko sam volio Beatlese, nekako su mi Beatlesi bili kao oni su znali da sviraju i pevaju, a Rolling Stonesi su mi bili kao oni ne znaju da sviraju i pevaju. Znaš, mislim, tako što nije daleko od visina, tamo dobro. Da, tako da, eto, to je bila nekakva prva ljubav. Kasnije sam otkrio Bob Dylana, od Donovana, čak Cantoana, a kasnije, mnogo kasnije, Leonarda Cohena. Tako da su to nekakve, znaš, eto, to je nekakav start. To me na neki način opredelilo da se bavim muzikom, a druga stvar je bilo što su djevojčice u to vreme mnogo volele muzičare, razumeš, tako da je to sigurno bio jedan od razloga i to ne samo kod mene, nego kod većine mojih kolega. Сега ги сакат да овие банкарите, бизнисмените, музичарите не се у игра. Pa dobro, znaš šta, u to vreme u odnosu na muzičare niko nije bio u igri. Znaš, sećam se, ja sam išao u gimnaziju i onda su bile dve varijante. Znači, mogu si da se opredeliš da se baviš muzikom, ako si teo da te vole devojčice, jel? Ili da igraš fudbal, znaš. Ja fudbal nisam baš toliko dobro igrao, a ovo sam već znao. Išao sam u muzičku školu, klavir, nekakav uček koji nisam voleo, ali i svirao sam gitaru, znaš. I onda, eto, tako je to počelo i posle je sve nekako išlo nekim svojim tokom. Posle sve istorija. Da. Kaži mi, se sjećaš i na prvata pesma što si je napišao? Sećam se, da. Prvu pesmu koju sam napisao, ja sam uglavnom svirao tuđe pesme u to vreme, eto, spomenuo sam Beatlese, čak sam svirao i onaj Hey Joe od Jimi Hendrixa, pokušavao da skinem ono što je on svirao. Dobro, to je cover, ali lična, autorska pesma. Da, lična pesma koju sam prvu napisao, koja je bila, imao sam sreću u stvari, pesma se zvala Tražim, ja sam tad pevao u muziklu Atelje 212 Isus Hristos Superstar. I tu je masa mojih kolega, Zlatko Pejaković, Bora Đorđević, Snežana Jandrlić, mnogo ljudi je poteklo iz te muzičke predstave i ja sam poslao pesmu na Subotički festival, tu pesmu koja se zvala Tražim. I pesma je bila na neki način sa nekakvim jazz harmonijama, znaš, nije mi... Teška. Da, nije mi na prvu loptu bila ono komercijalna, znaš, sad će to biti hit, ovo ono. A već sam se u to vreme znao sa Pecom Popovićem, koji je bio saradnik u jako popularnoj emisiji na radiju koju je vodio Nikola Kraklajić, koja se zvala Večer uz radio, jeste. I Peca je putovao sa mnom baš. I Peca mi je rekao, Srđane, ja kažem, a da ja neću ništa uraditi tamo na Subotici. On kaže, ja ću pojedem svoju čizmu, tad su se nosile čizme, one sa petom i to. Poješću čizmu, da, ako ti ne dobiješ nagradu, vidjet ćeš. Ja kažem, jedva čekam da vidim kako ćeš da jedeš čizmu, znaš. I pazi, za divno čudo, ja sam tamo dobio prvu nagradu stručnog žirija, dobio nagradu za najbolju interpretaciju i odatle je krenuo ceo džez. Znači, odatle sam, zahvaljujući tome, sam dobio šansu za prvu singl ploču, što je bilo jako teško u to vreme. Ne zaboravi da je to 73. godina, jedan televizijski kanal. Tek, mislim, ne znam da li je postojao onaj JRT2, da li je postojao drugi ili samo bio jedan kanal
televizijski program je išao od 6 sati. Od 6 do 10. Tako, od 6 do 10, razumiješ, znači to je to. I bilo je dovoljno se pojaviš na festivalu koji prenosi i ti si bio popularan u celoj zemlji za 5 minuta, razumiješ. Ja sam imao sreću da zakačim to, tako da, eto, tako je to krenulo. Dobro, Subotica ne vrzува, јас многу подоста, крајот на 80-тите до пред 90-тите бев 4 години селектор за Македонија на Суботочка жири, со познати исто колеги новинари, Драгар Кремер, Пеца Јањатовиќ и така натаму. Све знаш, да. Така да, не врзува Суботичкиот фестивал за некоја кариера. Кажи ми, кога правиш песна, кога креираш, tekst na muzika ili muzika na tekst? Pa prvo muzika pa tekst. Ja tako radim u principu. A ima ljudi koji, znaš, to češće rade ljudi koji ne pišu svoje tekstove. To ako Koprov pravi, na tekst muzika. Pa dobro, znači oni dobiju tekst i onda na taj tekst pokušavaju da naprave pesmu. Meni je mnogo lakše, znaš, meni je nekako uvek pravu emociju mi izazove muzika, pa onda na tu emociju koju mi pravi muzika, onda ja radim tekst. Ali u principu uvijek imam ideju šta hoću da kažem, kako to treba da izgleda. Moje prokletstvo je što sam ja tip koji je zaražen sa tom rečju ili kako bi to ne znao, koji se zove ljubav. Znaš, sad koliko god to nekom izgledalo prozaično ili ovako ili onako. Na ovije godine. Da, nema veze, znači i ja stalno ističem to da ja stalno verujem u ljubav, znaš, do zadnjeg damara. Nema veze koliko imaš godina, znaš, ljubav uvek na neki način postoji. Jer smatram da je to suština čovjekovog života, bez toga sve gubi smisao, jel? I ti bez obzira da li si mlad, srednjih godina, da li si star, tebi treba neko ko će te voli. Tebi to treba, razumeš? A isto tako... All you need is love. Tako je. Isto tako i ovom drugom je neophodno da postoji neko ko će da ga voli, razumeš? Tako da je to univerzalna stvar od koje niko nije operisan, razumeš, a bez toga ne može se živjeti. Koja сме кај љубовта, мислиш ли дека сродните души се наоѓаат или спротивностите се привлекуваат? Pa pazi, ima i jedno i drugo, da ne veruješ. Znači, evo ja sam... Plus i minus ili... Ja sam imao ljubav mog života sa ženom s kojom sam živio 50 godina. Nažalost, ona od pre par godina nije više sa nama. Inače, ona je iz Ohrida, Ohriđanka poreklom, pazi, da ne veruješ, eto, sticaj okolnosti. Znaš. Tako da, ja jako dobro znam šta znači to kad se nađu dve duše koje, recimo konkretno u mom slučaju, mi smo bili totalno suprotni. Ja sam pun energije, razumeš me, da ona je totalno mirna, smiren tip, naš Dobrica i tako dalje. Totalno smo bili različiti tipovi, ali smo se volili neizmerno, razumeš. Tako da, eto, postoji ta priča i ta teorija da se suprotnosti privlače, a postoji isto to da se srodne duše pronalaze. Znaš, i to je tačno. Znaš, kad volite iste stvari, to je divno, na neki način, jel? Так. Кажи ми, кога знаеш дека една песна готова, дека тоа е тоа? Stalno ima nešto se dodaje, izvadi, doraботи. Pa pazi, nikad ne znaš, veruj mi, nikad ne znaš. Koliko god misliš da si maker, ja sam bio 4-5 godina urednik u produkciji ploča radio televizije Ljubljana, razumeš? I otkrio sam mnoge bendove, Katarinu, Kerber, poslednju igru Leptira, Nešu Pitona, pa čak i u grupu iz mrtvih sam na neki način vratio albumom Zlata jabuka i tako dalje. Ali i uvek misliš da znaš šta će biti posao, šta će biti hit, ali u mom slučaju nikad nisam znao, nikad nisam bio siguran. Eto, ti si malo prespominjao pesmu koja je bila svojevremeno veliki hit, koja je zvala Idi, jeste. Ja sam Idi stavio kao B stranu singla. Imao sam neku pesmu, Pesma sreće se zvala ta glavna pesma na kojoj sam ja tipovao, a dve pesme su bile na singlu, a na B strani je bila pesma. A Idi napravi rabota, napravi posao. Tako je, Idi je napravila, bila planetarni hit, a ovu pesmu sreće niko nije ni čuo, razumeš? Da ne veruješ. Tako da sam naučio to da nikad ne reci nikad. A to sam recimo naučio još kroz Boru Đorđevića. Eto, sad da ne veruješ. Sećam se, to je 73. godina, upoznao sam Boru upravo u toj predstavi. Jesus Christus. Da, jeste, gde je bila velika audicija, Ateljer 212, cela ulica Lola Ribara je bila zakrčena sa mladim ljudima koji su htjeli da se prijave na audiciju, jeste. I između ostalih, ja sam bio primljen Bora i tako dalje i mnogi drugi, jel, nema veze. I to je bio jedan hor, koji je korišten u toj predstavi, da je većina tih ljudi pevala u tom horu. Tako sam upoznao Boru. Bora je došao iz Čačka, mislim da je tek tad stigao u Beograd i bio je strašno skroman dečko, znači pred Suncokreta, on je prvo imao grupu Zajedno, pre grupe Zajedno, pre Suncokreta, tako da nije imao ništa, nije imao nikakav bend.
Da mi je neko rekao da će on napraviti karijeru kakvu je napravio, ja bi glavu stavio na panj da to ne može se dogoditi. Pojeo ga čizmu. Tako je. Zato ti kažem da sam naučio nikad ne reci nikad. Mi smo tokom godina postali veliki prijatelji i Bora je uradio to što gotovo niko nije uradio. Napravio je jako veliku karijeru i napisao ogroman broj pesama koje su antologijske. Meni je recimo Meni je njegova pesma Dva dinara druže najbolji tekst koji je ikad napisan u rock muzici kad je Jugoslavija u pitanju, kad je ceo region u pitanju. Ali dobro, sad to je možda subjektivna stvar, ali sam ja bio sudionik te priče o kojoj se govori u toj pesmi, znaš. Tačno sam znao zašto je... Kakva mu emocija i... Tako je. On je... Devojka ga je ostavila koju je strašno voleo i nije mogu sedimo i pijemo kafu, on ne može da se suzdrži, suze mu idu na oči koliko je bio nesretan. I sad nije teo da drugi vide to, nego je u toj kafani šuta, sjurio se dole u toalet i kao hteo da se isplače dole, jel? I to je stvarno bilo tako. I onda tamo je bila žena koja naplaćuje toalet i kaže, znaš, mislim, 2 dinara druže, on kaže, dobro, ali koliko košta ako samo plaćem, znaš, tako, meni je to, evo, ja bi sad mogao da se rasplačem, veruj mi na to. To je neverovatno emotivna pesma. To me врзуваш за следното прашање. Бора речеси, или многу барем од своите песми, она што го доживуваше како лично искуство, беа вметнати. Колку у твоите песни има лично искуство, животно искуство, љубовно искуство? Pa jako mnogo, 90%, znaš, pesmu napišeš, barem ja, napišem zašto sam inspirisan sa nečim što mi se dogodilo, razumeš, sad to može biti dobro, lepo, ružno, sretno, nesretno, razumeš, nema veze. Još ću, da ne izgubim nit sa Borom, da reći ću ti još ovo, ja sam dobio šansu kasnije da snimim svoj prvi album, što je bilo jako teško u to vreme, znači, ja sam imao karijeru koja je stvarno išla vrtoglavom brzinom uzlazno u to doba, to je 74. 75. možda i tako dalje. I pošto nisam imao bend prateći koji bi mogao da me prati na tom albumu, ja sam zamolio drugove s kojima sam bio jako dobar prijatelj i u grupu, da li bi htjeli da me otprate na albumu. Jeste, bio sam jako veliki prijatelj sa Rašom Đelmašem Bubnjarom, koji me zarazio sa automobilima, koje i dan danas volim, da. I U-grupa je stvarno sa mnom snimila taj album, znači oni su me pratili na tom albumu. To je bilo vreme kad se sve snimalo uživo. Snimalo se u Studiju 5, samo 2 velika studija su bila u Beogradu, Studio 6 Radio Beograda i Studio 5, to je PGP, Studio produkcije ploča i kaseta, drugih studija za snimanje nije bilo. Ti si jako teško moglo dobiješ vizu da koristiš jedan od tih studija. Ja sam dobio za ceo album u PGP-u, taj Studio 5, 8 sati. Mi smo dobili 8 sati da snimimo ceo album sa remiksom i da ga smiksamo. Znači sve je bilo uživo, sve se snimalo na 3-4 i morali su prateći vokali da budu isto uživo, jel? Bora je tad napravio već grupu zajedno, znači da je bio on još Đorđe Petrović, jedan kasnije producent veliki srpski, i 3 devojke, jel? I oni su jako lepo slagali glasove. I onda sam ja pitao Boru, hoće pevate prateći vokal, tad Bora nije imao nikakvu ploču, ništa nije imao i on je bio sretan što sam ga zvao da učestvuje snimanje albuma i tako dalje i oni su stvarno briljantno to navežbali, ali pevali te prateće vokale. I ja sam imao jednu pesmu, pazi, ovo pričam stvarno kao anegdotu, zato što, znaš, ne pričam u nikakvoj lošoj namjeri, nego mi je to toliko simpatično da ne mogu da ti ne ispričam. A već sam rekao da sam Boru zavoleo nenormalno kasnije. Ja sam imao pesmu koja je pesma o psu i pesma se zove Vau Vau. I u pesmi u refrenu treba da laje pas. I sad pazi, treba baš u refrenu pas laje u ritmu, razumeš, to je kao simpatično, kao fora je bilo, jel? I sad treba nam lavež psa, a to nije vreme digitalno kao sad da ti možeš da nađeš efekat i tako dalje. Ne možeš, nego mora da nađemo psa koji će da laje u ritmu, znaš kako, i to uživo, što je nemoguće, jel? I Bora kaže, ja ću da lajem, bre. Ma kažem, gde ćeš, bre, Boro, ti ne možeš. Ma ne, bre, ja mogu da lajem, znaš, mogu stvarno. Ma nemoj, ne možeš, evo kad ti kažem, ajde probamo, evo ajde. I mi snimimo, pazi, Bora laje u ritmu, razumeš me, kao pas, razumeš. I to ispadne, znaš, boli glava, jel? I to je hard rock jedan ta pesma. I to i dan danas možda čuješ na YouTube-u, postoji ta pesma na tom albumu. I meni je to ostalo i kasnije kad smo se sretali, znaš, i sad počnemo da pričamo nešto o muzici, ja onda kažem, dobro, o čemu pričamo, bre?
Pa jesi mi lajao na ploči, bre, razumeš? Normalno kao šegu i komiku, da. Inače, kažem ti, njega stvarno poštujem izuzetno i mislim da je najveći taj autor. Evo da te podsjetim, zadnja pesma mu je bila o psu. Eto vidiš, zamisli, da ne veruješ. Evo, ako pamtiš. Da. Pogledaj u oči našeg malog psa. Da, tako je, tačno, eto vidiš, dobro si se setio. Tako da, eto ti, znaš, sad ti se vraćam na ono prvo, nikad ne reci nikad. Ne možeš znati, znaš, šta, ti treba uvijek biti rezervisan kad prognoziraš nešto. Tako je i sa pričom o hitovima. Kad bi čovjek znao šta će biti hit, a bio bi milioner već, razumeš? Dobro, da te prešam. Која веќе зборуваме за тоа време и ова време. Спомнавме дигитални ефекти, спомнавме лајање уживо. Што е променето за сите овие години? Таа сцена и оваа сцена денес, може ми направиш паралела една. Што е тоа што денес е добро, а тогаш недостасувало, фалело, и тоа што тогаш било добро, а денес го нема? Знаеш šta je dobro? Dobro je što će ta stara scena i to iz te stare scene, staro, znači sad, jel, da, što će to ostati nadalje i što je to već ostalo. Istorija. To je istorija, ali je to ostalo. Te pesme se slušaju 50 godina i tu su, znači one će se slušati možda i narednih 100 godina. A ovo sve što se sad radi, to su pesme koje traju jedan dan. Zašto je to tako? Evo sad ću ti objasniti. Zato što je tehnologija učinila svoje. Vremето го бара тоа или? Ne, pazi. Upravo, glavni problem je tehnologija. Evo zašto. Zato što čitav jedan biznis koji je u svetskim razmjerima bio i jako profitabilan i jako veliki biznis koji je zarađivao ogromne količine novca, to je diskografija. Znači, to je muzički biznis. To je totalno propalo. To više ne postoji. Znači, nema više prodaje tonskih nosača, CD-ova, ploča. To je marginalno, razumeš? Nekad su, ja sam imao album, kod mene imaš veliki plus, da je Drugstore, idi, šta ja znam, zaustavite muziku, nije ti se htjelo da ne nabrajam, koji je bio zlatna ploča. Imam je kući na zidu, razumeš me? Znači, to je bilo 25.000 ili 50.000, više tačno više i ne znam koji je odnos, jel? Ali, znači, velika količina prodaje ploča. Kasete su se prodavale isto u ogromnim tiražima. To se danas svelo na 200-300 komada. Tako je. To je samo za promociju novinar. Manje više, samo, eto, to je to, jel? Tako da od toga više posla nema. Mi muzičari smo sad uskraćeni za ogromnu količinu novca koja više nije u opticaju kad smo mi u pitanju. A digitalna prava, ovo sad što je sa tehnologijom došlo, ti sad imaš, znači, sve na internetu, više niko nema potrebe kupuje ništa, jel, razumeš, znači, sve može... Čak i gratis. Sve gratis. Pa jasno, tako da je to sad sve, a ta prava muzička nisu još tako regulisana da ti na svaki klik neko kad čuje tvoju pesmu ti treba da dobiješ nešto, nekakav sitan novac, ali barem da ga dobiješ, jel? Znači, to je još uvijek u povoju, to će se tek razraditi, to će tek biti možda kako treba jednog dana, jel? Ali, znači, s druge strane, ti sad imaš nekakvu hiperprodukciju, jer zahvaljujući tehnologiji, više niko ne mora da zna da svira, više niko ne mora da zna ni da peva, jel? Treba da bude haker samo, treba da bude samo frajer koji je digitalno obrazovan, jel? Da može i da ima kompjuter kod kuće. Sad je, čak je deplasiran, ja sam imao studio svoj 12 godina, ali analogni studio u to vreme, jel? Tehniku koja je bila plaćena kad sam je ja uzeo, mislim da je bilo 50.000 maraka, sam to platio, možda i više čak, jel? A kad sam, pošto sam shvatio da to propada pojavom tehnologije, kompjuter i tako dalje, onda sam gledao da prodam to što sam platio nekada 50.000 maraka sam prodao za 3.000 i bio sam sretan što sam uspio da prodam. Normalno, studio je radio 12 godina, odradio je on svoje, vratio je on taj novac, ali šta hoću ti kažem, koliko je to prelazak sa analogne na digitalno. Isto je uništen to se vraća, Vikad, se vraća. Dobro, ajde, doći ćemo i do toga. Ali to je u odnosu na onaj veliki posao koji je bio, to je margina sad, to je sića, shvataš, to je tako reći ništa, jel? E sad, vratimo se na suštinu. Hiperprodukcija, sama mogućnost da svaki klinac kod kuće možda snimi sebi numeru, da možda otpeva, da može da čak ne mora da znani da peva. I da plasira, da stavi na YouTube. Tako je, zahvaljujući mrežama. Distribucija ima. Sve ima, sve može sad, jel? Ali je jako teško zato što je more tih klinaca, ne samo klinaca, nego milijarda je tih koji postavljaju pesme, koji rade pesme, koji u kućnoj varijanti prave svašta. Čak se gubi u kvantitetu, se gubi. Tako je, u tom kvantitetu se gubi kvalitet, čak kvalitet ne može ni da ispliva od tog silnog kvantiteta, razumeš? Tako da su sad to
ima tu i dobrih pesama, da se razumemo. Ja jesam analogni tip, ja jesam za to da treba svirati uživo gitaru i pevati uživo i da je to suština, jer mislim da je emocija prava, što je suština svake umetnosti, jel? Znači, samo prenosila u tom živom nekakvom izvođenju i tako dalje. I nikad neću podržati, znači, digitaliju i tako dalje, ali ne možeš to prenebrignuti, ne možeš da to ne vidiš, ne možeš se praviš lud da to ne postoji. To postoji i tekako u perspektivi će to verovatno preplaviti sve i ovladati svetom, jel? Ali to su pesme instant uglavnom i one žive jedan dan, kao vilini konjici. Zbog toga što toliko ih izlazi, da nema vremena da pesma postane hit, jer već drugih 15 izlazi svakog dana. Znači, i ljudi koji su konzumenti, to su uglavnom klinci, znači oni su jedini pravi fanovi, znači oni pasionirano to prate i oni prate svaki izlazak nečeg novog što je njima blisko. I praktično nema vremena da se ta pesma toliko zavrti. Da zažive, da. S druge strane, imaš priču da njima nije ni važno, malo ko od njih želi da ima album, njih uopšte ne interesuju albumi. Njih zanima samo jedna pesma, jedna po jedna, jel? I zanima ih da imaju jako dobar spot. I tu investiraju u te spotove, u taj video prikaz, jer im to omogućava prosperitet. Evo da te prašam ovde, izvini, te prekidam. Da li smetaš дека muzikata danas mnogo povijek se sluša sa oči, odkoliko sa uši? Pa pazi i jedno i drugo, mada i dalje se više sluša sa ušima nego sa očima, znaš. Imaš stvarno vrlo često taj video sam koji ljudi prave ne prati adekvatno muziku. Odnosno sad svi pokušavaju, vidjet ćeš u 90% videa gde su ženski izvođači, da su u tim videima uvek devojke obnažene, uvek su u nekoj garderobi koja ističe erotiku. Pa znam, ali a nije suština pesme u tome, nego je to napravljeno da bi se privukla pažnja. I sad 90% video nekakvih prikaza ima uvek koncipirano takvu sadržinu da bi to privuklo što veću gledanost i što veću pažnju. Znaš, tako da, mislim, znaš, a imaš ljude koji stvarno vole muziku i koji će slušati pesmu bez obzira kakav je video. Ali je video sastavni deo sad te nekakve hiperprodukcije i bez toga, pogotovo ovi mladi koji se sad bave tom tehno nekakvom muzikom, znači repom, šta ja znam, da ne nabrajam dalje, to ima svoju publiku. Znači, apsurdno je, ja dolazim iz onog vremena, znači ja sam ta nekakva stara generacija, ali sam strašno sretan što sam živeo u to vreme i što sam zakačio to vreme, jer to vreme se nikad više neće ponoviti. Ajde da te prašam tak, da li bi го споил тоа време со ова време? Има ли некој од ова време со кој би она што си го работел, направиш нешто ново и го направиш некаква фузија со ова модерното? Има ли некој таков артист, уметник од овие новите? У она време беа, не знам, ги спомена Југрупа, не знам, Бора, компанија. Кој е денес? Еве, да речеме да ти се пружи пили да сакаш тебе, не ти е проблем. Има ли таков лик? Ili je teška ta fuzija? Teška je ta fuzija, veruj mi. Uglavnom su to, sad kad kažeš rock and roll, ima li R u ovoj novi od rock? To sad već zvuči staromodno, shvataš? To su uglavnom old-timeri. Jedina pozitivna stvar u svemu tome, ako uporediš i u svetskim razmerima, ako uporediš te stare old-timere koji su još uvijek živi, koji još uvijek sviraju... Oni puna stadioni, puna Scorpions, puna Rolling Stonesi, puni Coldplay, puni ne znam... Upravo to i hoću da kažem. Znači, tu dođe po 100.000 ljudi, razumeš, zavisi gde sviraju, ali skupe ogroman broj ljudi. A ovi mlađi, znači, koji se bave tehno muzikom... Tako je, znači, i to ti je možda nekakva slika, ali... To je možda nadaž za... Ta mlada populacija ne sluša to. Oni slušaju upravo ovo o čemu smo malo čas pričali i ta mlada populacija će to slušati sve više i više. A jedini pravi fanovi koji ginu, razumeš, su tu ti klinci, to 12, 13 godina, 14, 15, 16, ajde. Sad nije važno da ne generalizujemo. Ali vraćam ti se na priču o vremenu, jer mislim da je to bila kulturološka revolucija, ne samo u smislu rock'n'rolla, nego u smislu kompletne umetnosti. Znaš, ako promisliš malo, sve je krenulo od rock muzike, jel?
pa se kroz sve to, kroz Decu cveća, kroz hippie pokret, pa Mary Quant mini suknja, pa Coca-Cola koja se pojavila, pa Andy Warhol pop art, pa sve sfere, pa Claude Lelouch filmovi, pa sve se okupilo, razumeš, u jednom velikom kulturološkom tsunamiju koji je išao tih 70-ih, 80-ih do 90-ih. Dobro, тогаш политиката искористи веројатно музиката за своји некои вакви. Kako da ne, bravo, to je dobro pitanje, eto vidiš. Денес го имаме ли тоа? Pazi, imamo to da je na neki način, ja to vrlo često kažem, da ljudi toga možda nisu svesni, da je rock and roll i ta vrsta muzike na neki način doprineo tome da socijalizam propadne u staroj Jugoslaviji. Evo čovjek sad snima film, ne mogu sad da se sjetim tačno kako se zove reditelj, on je iz Istanbula, tamo je profesor na Akademiji za pozorište film, Salini se zove, Sali Salini, tako nekako. Ja sam sad baš snimio prilog prema što sam pošao iz Beograda pre 2-3 dana. On čovjek 3 godine snima film o tome kako je rock and roll uticao na raspad Jugoslavije. I sad to ti u prvom trenutku izgleda kao, mislim, šta je sad to? To je jako blizu velike istine. Jer kroz rock muziku, ja se sjećam tog vremena, to su kraj 60-ih, Misliš da zapadnata propaganda vleze? Tako je, upravo to. Taj duh zapada je dolazio kroz rock muziku koja je nezadrživo osvajala mlade ljude. Razumeš? U početku Radio Beograd, u početku Radio Beograd nije hteo da vrti tu muziku. Uopšte, teško se vrtelo u Jugoslaviji. Ali su ljudi slušali Radio Luksemburg i polako je to bilo nezadrživo. I onda je Nikola Karaklajić već uz radio, Nikola Nešković, prijatelj Zvezda, sad da ne nabrajam, polako je počelo se otvara ovo i na kraju je krenulo, došlo je do Bijelog dugmeta koje je prodavalo više ploča nego što su prodavali najpopularniji engleski bendovi u Engleskoj, razumeš? Znači, to je fantastičan preokret napravljen. I kroz tu muziku je taj duh zapada dolazio i po meni, ajde, možda to sigurno nije suština, ali je jako doprinilo tome da li je sad to neko sračunato pustio, razumeš me? Može i to da bude, jel? Amerika radi, imaju institute naučne koje programiraju budućnost sveta, gde će krenuti rat, kako će se raditi, šta će se dešavati, jel? Da ne ulazimo u tu priču. Ali, znači, vrlo je lako moguće da je i to napravljeno sračunato. Sećam se, mi smo u to vreme, ja sam imao sreću, pošto mi je karijera napredovala vrlo brzo, jel? I došao sam relativno brzo do toga da dobijem poziv da idem na turneju po Sovjetskom savezu. I bio sam čak na 3 velike turneje, po 3 meseca se ostajalo tamo. I sećam se da sam ušao u poštu u Moskvi, jer sam teo da telefoniram, tad nije bilo mobilnih, nije bilo ničega, jel? Morao si da zakazuješ telefonske razgovore sa Jugoslavijom i tako dalje. I ušao sam u poštu i vidio sam na pošti, to je bio Sovjetski savez, ne još Rusija samo, nego Sovjetski savez, ogromna zemlja, i bila je karta sveta na zidu od pošte, velika karta sveta. I crvenom bojom su bile obeležene zemlje istočnog bloka, a plavom bojom zapadne zemlje. Jugoslavija je bila obojena plavom bojom. I onda sam ukapirao da koliko je sati. Tako je, koliko je sati, veruj mi. I stvarno, Rusi su, odnosno ti Sovjeti su znali da nisu hteli da, oni su upravo to osetili. I nisu hteli da, oni su mogli i tad da dovode američke bendove, engleske bendove, najpopularnije, imali su koliko hoćeš para, nije važno, jel? Ne. Oni su procenili da bi to moglo da im naškodi verovatno u tom nekom političkom smislu i dovodili su nas, koji smo opet pripadali nekakvom socijalizmu, znaš, bili smo kao, znaš, mnogo blaža varijanta i to su najprofitabilnije godine za nas, jugoslovenske muzičare, to je bilo sigurno 10 godina koji su bili preveliki. Ima li revolucije u današnjoj muzike ili je čista zabava? Pa ima, uvek imaš i politizirane tekstove u muzici, uvek imaš... Ima nekoj nov Johnny Štulić, ili nema? Pa gledaj, evo sad u Srbiji imamo... Pa čak i Bora, pogledam svoj Anđelj. Znači da, postoji ta politizacija, znači konfrontacije razne i tako dalje. I imaš ljude koji se ukrcavaju u vozove, jer misle da će to da im donese nekakvu popularnost, tako se priklone na ovu stranu ili na onu stranu, razumeš? Mislim, imaš razne pesme, sad mnogi bendovi prave nekakve pesme, razumeš me, koje su politizirane, jel? Ali dobro, znači sad to svako, znaš, široko je to polje muzičko, razumeš, i inspiracija je različita, shvataš, tako da
Да, ма тогаш беше бунтовна музиката и на светско ниво. Донован Дилан ги спомна, па еве ја Джони го спомнав и Така е, така. па сети се панка, Така е, да не збориме за панкот и Malcolm McLaren, znači Така. filozofija je bila svi mogu da sviraju, svi mogu da se bune, pa čak i oni koji to ne znaju, jel? Така. Okej, da, nema veze. Ali Ама malo денес je го нема toga тоа ostalo. некако ми се чини. Повеќе комерцијала, повеќе забава, povеќе бизнис. Pa jeste, pazi, ali ima svega, razumeš? I šta je dobro kod muzike? Kod muzike je dobro što muzika ima svoju dijalektiku, muzika ne stoji u mestu, muzika stalno ide negde, razumeš, nešto se dešava, od Baha pa od Beethovena, pa ne znam, sveti se šta se onda slušalo. Па вика A šta Моцарт дека е slušamo првиот danas? рокер, дека е Моцарт. Pa recimo, da, znaš. Tako da, znaš, da to je možda i dobro, postoji ta neka dijalektika, ona ide negde stalno napred, ko zna šta će se slušati za 20 godina, razumeš, možda će ono, i meni jedino sad me plaši to s tom veštačkom inteligencijom, znaš, ti sad ovde smo se skupili sa različitih strana na Ohrid Festu i baš pričam sa Branom Likićem koji ima 2-3 studija svoja i u toj produkciji je non stop i baš priča, kaže sad kad prijavljuješ delo kod GEME, to je znači međunarodna organizacija koja štiti autorstva i tako dalje, imaš pitanje na papiru kad popunjavaš to, jel, gde te pitaju kao da li garantujete da tu pesmu koju sad predajete, da je nije uradila veštačka inteligencija. Što znači, ti sad možeš šta hoćeš, čoveče. Razumeš, ti sad, ako ukucaš i zatražiš od veštačke inteligencije, on će ti napraviti dobru pesmu. Neće biti loša pesma uopšte. Znaš, ali i dokle smo došli, jel? Сега колку ќе биде оригинална, тоа е друго прашање, пошто веројатно од вамо тамо... Jeste, da, shvataš, ali eto, to je to. Ali ja sam na neki način ubeđen da će to sviranje uživo i pevanje i ljudski glas, da će to preživeti, da će to morati da preživi. Jer ako ne preživi, mislim, mi više nećemo biti potrebni na planeti, same će mašine da komuniciraju, razumeš, ovo, besmisleno je sve. Terminator. Pa upravo to, da. Ај малку да се вратиме, при крај сме на разговорот, сакам малку да те прашам за она што Срđan Marjanović беше познат као тип кој го препознава по модата и модните брендови, еден од првите бутици, можеби прв, не знам, во Белград. Кажи ми, од каде тој спои на музиката и модата? Обично овие што се манекени не свират рок-н-рол. Tako je, pazi, znaš u čemu je što ljudi koji su zaraženi sa umetnošću, pogotovo sa muzikom, vrlo ćeš često vidjeti da dobri muzičari su dobri slikari. Tako. Isto, vidjet ćeš, ali pazi, to je, kako bi ti rekao, to je nekakav osjećaj za sve što donosi emociju. Da, znaš, slike proizvode emociju. Znaš, meni se desi ponekad da kad vidim dobru sliku koju je slikar nacrtao, da mi krene suza iz oka. Ništa tužno nije na slici, nego znači što je to toliko dobro. Znaš, probudi u tebi emociju. Tako da, znaš, te emocije su univerzalna stvar, razumeš? Da li je modata umetnost, izraz samo ili biznis? Pa, ona je jedno i drugo, kao što je i sve. Znači, muzika je isto emocija, ali i biznis, jel? Znači, i slikarstvo je emocija, ali i biznis, prodaju se slike, jel? Znači, znaš, uvek je to vezano jedno s drugim, ali nije suština u biznisu, nego je suština u emotivnosti, jel? Znači, Kako dojde ti na ideja da otvoriš butik u Beogradu? Pa, znaš šta, ja sam još kao klinac... Nemaše togaš, da ne rečem nijedan. Tako, moj butik je bio prvi butik u Beogradu. Niko nije imao butik. Ja se sećam da bi otvorili tad u to vreme butik, nismo mogli uopšte da ga registrujemo. Jer nisu znali uopšte šta je to butik, kakav butik, šta je to. I onda smo mi to morali da registrujemo kao krojačku radnju. Mi smo registrovali to i onda je to malim slovima bilo negde napisano krojačka radnja, razumeš? A krupnim slovima butik, S-Kub, razumeš? Svoje modeli prodavaše ili kupуваše od nadvore? Svoje. Mi smo u to vreme, pošto... Koji kreiraš? Moja supruga, koju sam spominjao, mi smo u to vreme jako puno putovali za Italiju, znaš, tad je Trst bio glavna atrakcija, jeste, i vrlo često smo išli tamo i onda smo videli kako to tamo funkcioniše, znaš, i onda sam ja, eto, zajedno sa tom mojom suprugom pokojnom hteo da otvorimo taj prvi butik u Beogradu i uspeli smo stvarno. To je bio butik iznad Slavije, tamo u prvi tržni centar u Jugoslaviji, se zvao gradić Pejton, tad nije bilo ni pomena o ovim tržnim centrima koji su sada, to je bilo 40 godina pre toga i mi smo tamo dobili lokal i tu je bio taj butik i to je tako, mi smo imali 14 žena koje su radile za nas, koje su šile to sve što smo mi pravili. To je toliko bilo dobro da ako se sećaš
emisije Maksimetar Kako ne? na televiziji. Marko Janković, pokojni je bio voditelj, a oni su nas zvali sa televizije da mi dajemo garderobu voditeljima i ostalima da budu obučeni, jer smo mi radili tu garderobu koja je stvarno bila u trendu, koja je bila na neki način vezana i za muziku, i gotovo svi poznati bendovi, pogotovo ovi koji su išli na turneje po Sovjetskom savezu. Sjećam se Akija Rahimovskog, pokojnog, koji je dolazio iz Zagreba, je dolazio kod nas u butik da mu mi napravimo za nastup nekakvu tuniku koju je nosio, šta ja znam, i tako dalje. Koliko ti se oblekuješ evo tije modeli? Pa normalno, da, sve. Ja se sjećam, imao sam neki kombinezon od Teksasa, od džinsa, koji smo mi napravili, u kome sam se slikao za bezbroj postera, razumeš, ili stvarno sa zvoncarama, znaš, ono. Tako da je to bilo mnogo slatko. Mi smo posle napravili, i to je bila isto dobra varijanta, isto totalna novotarija za Beograd. Ja sam na otpadu kupio automobil, Ford Escort stari. I onda sam dao majstorima da ga iseku na pola skroz, i onda je Escort bio zakucan iznad ulaska u lokal, razumeš? I izgledalo je kao da se auto zakucao u zgradu, znaš. I to je isto bila atrakcija, isto je bilo mnogo slatko i zanimljivo je, mi smo otvarali u 9, i mi kad dođemo u 9 da se otvori radnja, ispred radnje stoji već 50 ljudi u redu, da ne veraš, eto. Mi nismo mogli da isporučimo oči to sve što smo radili, nego smo imali smo svesku, gde smo pisali ljude koji su došli, pa onda oni ostave kaparu neku, razumeš me, pa kao doći će za 15 dana, bit ćemo gotovo to. To znači kad poviše pari napravi od moda, od kuku, od muzika? Pazi, sve što sam napravio u životu kasnije je bilo zahvaljujući muzici. A da nije bilo, ja sam posle imao i kafić, imao sam i studio, imao sam svašta, razumeš? A zašto? Ja sam jedinac, znaš, imao sam oca i majku koji su bili mnogo dobri ljudi, umrli su jedno i drugo, nažalost. I imao sam majku koja me proganjala sa tim da moram da završim fakultet, da ću jednog dana umreti od gladi, jer je muzika nestabilan posao. Sine, nemoj, moraš da završi. Ja sam zbog majke završio političke nauke, žurnalistiku. Razumeš? Znači kolegi sme, dobro. Tako je, ali sam vrlo kratko radio taj posao, ali su me zvali zbog muzike da pišem neke muzičke prikaze i tako dalje, ali sam digao ruke posle toga jer sam pisao mojim kolegama. Znaš, sad ja sedim kao s tobom sad i pijemo kafu zajedno, ja onda posle pišem recenziju tvog albuma i tako dalje. Znaš, pametujem tebi sad, a jedemo isti klub, ja sam rekao neću to više. I onda eto, ali znao sam da ću možda opet jednog dana se uhvatim za neko pisanje, ali sam čekao da to bude zrelo, znaš, da budem dovoljno mator, tako da evo sad po te matore dane, znači pišem nekakve knjige, znači evo sad je upravo 5. roman gotov, tako da trebalo bi evo sad u narednim mesecima. Si razmislio li autobiografija sopstvena? Pa prva knjiga koju sam napisao zove se Žice, to je autobiografska knjiga, to je naš... To je život. Da, to je to, jeste. Сакам за мода да те прашам уште ова, дали Турција и Кина го уништија бизнисот? Pa znaš šta, evo ti sad sticajem okolnosti, ovde imam jednog prijatelja koji je odavde iz Makedonije, koga svaki put vidim na Ohrid Festu, on tu radi u organizaciji Ohrid Festa i znam da ima fabriku cipela, razumeš? I evo sad baš smo nešto pričali, kažem kako fabrika, on kaže, evo zatvaram bre, pa ne mogu više, kaže, ovi Kinezi, kaže, to je u bescenje sve, razumeš me, meni se više ne isplati uopšte da pravim cipele, jer oni prodaju to toliko jeftino da nemam računicu. Tako da mnogi ljudi sad, mnogi biznisi će otići na glavu zahvaljujući hiperprodukciji koja dolazi iz Kine. Sasema za kraj, последно прашање. Оној Урбан Београд и овој Турбо Фолк Београд. Зашто? Зашто изгубивме битката со да не речам, провинцијата и селото? Pa znaš šta, ne bi se baš složio da je bitka izgubljena, ali dobro je pitanje, na neki način si u pravu, zato što u jednom trenutku mediji u celoj onoj staroj Jugoslaviji su zaista bili obradovani rock'n'rollom i podržavali su tu priču koja je bila vezana za rock muziku. Zato je rock muzika u onoj staroj Jugoslaviji doživjela neverovatnu ekspanziju, zato sam ti spominjao da su bendovi neki jugoslovenski imali veće tiraže nego engleski, ali kasnije promenom sistema, promenom politike nekakve, možda državne, ne znam ovo ono, mediji, ti ključni mediji sa nacionalnim frekvencijama su počeli da guraju uglavnom više tu folk muziku i tako dalje. I to je na neki način postalo daleko profitabilnije
od rock muzike. Mada mislim da i u svetskim razmerima rock muzika nije više to što je nekad bila. To se mora priznati, razumeš? Ona nije utihnula totalno, ali neke druge sfere i neke druge muzike sad vladaju svetom. Turbo folkot го прегази попот и рокот и сите други регето, сите други жанрови. Sad je turbo folk pop, razumeš me? Turbo folk više... Која внесе армониката од кафана у дискотека? Зашто? Ја смени со синтесайзер. Pazi, verovatno zbog novca, da se razumemo, jel? Znači, kad je muzika u pitanju, najviše para ima u toj folk muzici, znaš, čak znam masu mojih kolega koji su rockeri u duši, koji su se bavili rock muzikom, koji su Aca Lukas je primjer. Aca Lukas ti je najbolji primjer, jel? Od rocker u turbo folker. Tako je, od Viktorije iz benda i to baš ono, znaš, je prešao totalno, čak čovek koji u početku se nije deklarisao uopšte kao pevač, ono što nije pevao, ali je bio dobar klavijaturista, jest. Sticajem okolnosti je počeo da peva i eto, i napravio karijeru kako je napravio. Znaš, ali opet zahvaljujući toj vrsti muzike. Ali zašto? Zato što su mediji, Pink recimo je podržavao non stop tu vrstu muzike. Pink koji je godinama najgledanija televizija, jel? I onda ti dan danas nemaš ni jednu emisiju na Pinku da ćeš vidjeti neki rock band. Nema. A vidjet ćeš masu ovih folkera i tako dalje. Totalno. Verovatno zato što oni smatraju da je to profitabilno. Vidjet ćeš isto gomilu radio stanica, barem kad je moja država u pitanju, jel? Koje emituju upravo tu muziku koju si pričao. Zašto? Jer misle da će se više slušati zbog te muzike. Isto, mi generalno imamo problem, mi muzičari. Sad kad imamo novi album i treba da izađe novi album i onda se to prosledi medijima, nema koje da go vrti, nema koje da se promovira. Niko ti ne vrti nove pesme, nego vrti samo stare. Razumeš? Bora Đorđević, posljednji album Riblje čorbe, vrlo malo je eksponiran bio, vrlo malo su samo vrte Pogledaj dom svoje anđele, pogledaj te stare pesme i tako da. Meni i dan danas najviše vrte Drugstore, jel? Bebo ne plači, razumeš, idi, šta ja znam i ta, nije ti se htelo, te stare pesme. Znači, malo imaš novih pesama, eto, znači, to je zato što radio stanice, ja sam baš razgovarao, tu je na festivalu i vlasnica Naksi radija, Maja Raković, znači, koja je žena koja se bavi tim biznisom jako dugo, koja je predsjednica Udruženih radio stanica Srbije, koja isto kaže na pitanje kad je pitaš zašto se vrte stare pesme, pa zato što slušaoci potencijalni neće promeniti radio stanicu ako čuju poznatu pesmu koju znaju. Oni će možda i pevušiti dok voze kola i dok slušaju. Ako čuju neku novu koju ne zna, oni će promeniti stanicu, tražit će nešto što je njima blisko. Tako da ima, znaš, sve ima nekakvu logiku, ali sve je komercijalizovano. Sve je što više klikova, što više pregleda, što više slušanja, što više gledanja. Život ostane biznis. Eto, to je to. Srđan Marjanović, ti posакувам mnogo zdravlja, dolg život, novi knjigi, pa novi pesni, zašto da ne, i da se gledame ovako što počesto. Da smo živi i zdravi, samo da nas zdravlje posluži, to će biti sve kako treba. Благодарам многу. Драги мои, ете, слушнавте интересна прикладна со човекот кој е една од легендите на некогашната југословенска сцена, човекот кој напишал некои од антологиските хитови, особено балади, кои и ден денес се вртат, човекот кој е интелектуалец, човекот кој бил бизнисмен и од светот на модата, светот на музиката, едноставно комплетна личност. Срđan Marjanović беше со вас беше и мојата маленкост, вашиот домаќин Антонио Димитриевски, а вие бидете тука, бидете така, зашто на ниту едно друго место нема да слушнете ништо слично како овде во Ништо лично. Се гледаме за 7 дена. Имајте убав ден и убава вечер.